clear tu te in chibai le vekule tuntum kan video a chuan kan nga hlel mai Gramin Dak Sevak GDS Post Office BPM ABPM Dak Sevak kan ti thin hnaruak sang dil theite kan en ho le don ani tuntuma Postal hnaruak zong za thi All India apum puyani chu kataruak zong kha post sing thum sangria zakwale somni le paruk lai mai ania state wise post ruak za thi advertisement lama khanin chiang takin tarlan ania kaini zofa tan bi kan focus thina wangin north east a region bi ka post ruak chinchia kha tuntuma hianin bi chian kan tum don ani Mizo language mangtetana Mizoram bi ka post ruak za thi somkwale pathum ania Manipuri le English mangtan post somnga le paruk arwaka Hindi English mangtan post ni somthung le paruk anianga tin Bengali thiam tan chuanin post za somruk le paruk notice region bi ka khanin arwakani Mizoram tan bi khanan en le ila post somkwale pathum ruaka khanin ST tan bi post somli le pakhat ania you are open unreserved category kan ti thina khanin post somthum le palli arwaka EWS economically weaker section tan post pakwa OBC tan post pangale PWD arwal ban lo kan ti thin tan khanin post palli arwak bokani Mizoram bi ka dil tur chuanin class 10 board exam a khanin MIL Mizo subject lak nge ya khakashia turania Mizo subject la lo tan chuanin Mizoram a khanin apply thailawani MBSC hnuaya kanzir chuak kherlo ani theya amairo chu class 10 a kanzirna khanin Mizo MI la kan lak chuan Mizoram post bi ka khan kan apply thei tina ani chu hlo chungcha han en leila BPM branch postmaster khan thakhata cheng singkhat le sang ni a hlo dona ABPM assistant branch postmaster le Dak Sevak kan ti ho khanin thakhata cheng singkhat an hlo dona ni deal theite han en leila class 10 pass ni angai ni tuna kan han soitak BPM te ABPM te Dak Sevak te deal tur khanin class 10 pass ni angaya tin class 10 a khanin local language kan ti kha apoi mo emema Mizoram post deal tur chuanin class 10 a MIL Mizo subject lak nge khangai ni Manipura entinan Manipura deal tur kha chuanin Manipuri emo English emola ka ngai chutiang zel chuanin I kan deal na tur azir khanin local language kha apoi mo ani deal tu chu kumsom paria tatanga kumsomli inkar an ni turania keni STSC tan kumsomli panga thlengin an deal thaiani kumnga upper age relaxation oma tin STSC pi ka khanin rual ban lo te tan phai chuan kumsom panga thleng age relaxation oma kumsomnga le panga an ni thleng khan an deal thaitina ani chu selection process han en leila written emo interview emo omdon lova selection hi class 10 result base ani dona class 10 mark muthate tan chance thadon ani tin class 10 mark chau kha anen dona wangin class 12 emo chunglam entinan 12 BA MA kan ti khatianga kan lo zir sana wang emo mark kan lo score that khan omzia anei vak don lawani class 10 mark percentage chi akha anen dona wangin class 10 mark khami chi akha poimo ani entinan Mizoram bi ka lo apply don ta ila Mizoram khobi ka khanin post panga kha kan select thei shim ta preference panga kha kan nei don ta kan first choice second choice third choice fifth choice thleng kha kan nei theni entinan first choice a khanin dar ngon khalo da taila number 2 na bolpui number 3 na diltlang number 4 na maubok tikhanin number 5 a thingdol emo khalo da taila kan first choice dar ngon post bi ka khanin dil tu zong singa khanin class 10 pass mark musang berkha atling don ani class 10 na mark musang berkha atling don ti na ni chu entinan dar ngon bi ka khanin post ruak kha pathum lom ta se deal tu zinga dar ngon post first choice da ho zinga khanin class 10 na mark musang zual pathum te kha automatikin select an ni mai don ani antling mai don ani ti na ni chu I first choice dar ngon kha I changlo ani chuanin I second choice entinan bual pui emo khatiang chi temo
ti chuanin third choice a fourth choice a fifth choice thleng khanin ti khanin om zel don ani khata khanin iti thatna bera khan I tling thei ani amai ro chu a fifth choice thleng powa ti thatna emo inei lo ni chuanin itling thei don lo ani select ini thei don lo tina ni chu chuwang chuanin class 10 mark sheet kha apoi mo em mani class 10 a khanin 80 above lo muta angla idil du na dar ngona khan a deal tu dang te khanin 85 te 90 above te kha mark lo muta se clean lo na chance kha om vele thei thawa chuti rual chuanin mark somruk lek po kha percentage class 10 a khan lo mula idil na post ambual puya khanin deal tu de zinga mark muthra deuh deuh anlom lo chuanin itling thei ve tho tina ni chu clean na chance kha 60% mark chau po kha huma la clean na chance om le tho tina ni chu lakte atel ve nga tina ni chu class 10 mark athat vak lo wang khanin kan lo di lo ringo tang ti te kha atlom ve ni mark muza tinang chia chia kan lo mani chuanin kumlama upasok kha du sakan nianga tin grade system mang an lo ni chuanin mark ka kan convert don khanin 9.5 apun tir zel tur tina ni chu entinan grade b a khanin 7 emo 8 emo lo mutala grade mark a khanin 7 into 9.5 to 66.5 percentage mark veli mudon tina ani chu selection at link te chu SMS mo email in mo share tirna antonga nga tin selected candidate te chu verification document verification khatiang tur khanin calling letter andong bok don ani apply dan tur han leila online atanga apply tur ani a Indian Postal website chu India Post GDS online.gov.in atangin registration khatia chumi hnuwa apply tur ani don ani direct apply link hi hemi video description a hianin ka da tela kan lo check out don nia application fee hi ke ni STSC te tan om lawanga general UR kan ti tan ro khan chengza choi angai thung don ani last date of form application hi June ninga thale June ninga kha last date ani don ani online application form fill up dan hi arang lamaron ti chu anile dona hemi video kan upload nu loka hianin zan lampanga aron chok le tura ngaila mania online application form fill up thiam lo te tan chuan zanina kan lo chang le don nia branch postmaster ABPM Dak Sevak ten ha tho berle an duty job profile kim chang hi advertisement pek wana a khani na inziaka a seideu wangin video a chuanin chipchiarin kan soilo mayanga advertisement download link po hemi video description a tho hianin oma kan lo download anga page 9 vel kan lo chiaranga uluk takin ti chuanin kan shafia donani hemi postal hnaruak chungchanga zo du nei tele hriat thiam lo nei te kanomani chuanin comment lama khanin kan lo po sanga chuanin thiamang angin kanin chang donani